Bafowethu ninjani niyaphila? Lethopi niyaphila umfaka Mkhonzo onibingelelayo. Sibonga ngesupport eninika le channel. Ngathi ningaqhubeka nenze kanjalo. Umfaka Mkhonzo lo ngiyabonga kakhulu. Ngicela niqhubeke nisubscribe ni-comment, ni-share nenze yonke into. Excuse me. Ngifisa nje ukuphawula kancane ngalokho bokwenzeka kwi-debate namhlanje eParliament. Hayi yabona eSouth Africa idrama iningi. Patriotic Alliance. Yabona leader we-Patriotic Alliance uGayton McKenzie. Impela uma ngasuke kuvuke njengamanje i-debate ngaye la eSouth Africa ukuthi kahle uyiliphi, ngoba ngempela kunzima ukum-understanda ukuthi uyiliphi. Yabona ngendlela praise ngayo uPresident Ramaphosa nendlela praise ngayo iGNU, ungaphika ukuthi uGayton McKenzie wakhuluma izinto ezinzima ngoRamaphosa nge-ANC ngendlela manje asamweshipha ngakhona uRamaphosa. Kudebate namhlanje, yabona nje namhlanje bese shoda ngehawu nenduku impela ukuthi agiye uRamaphosa. Uthi uRamaphosa is the best. iGNU is the best. Uyayincoma. uGayton McKenzie, Patriotic Alliance. Uzokhuluma nangendaba yabokufika ukuthi abokufika ama-illegal immigrants. Uyambonga ukuthi akekho umuntu ambonga njengoRamaphosa ngokuthi aresponde mangabe kunesikhalo esingaka eSouth Africa odabeni lwama-illegal foreigners. Uthi uRamaphosa is the best, upresident olalelayo uma abantu bekhala. In short nje uthini uMcKenzie, uthi so far so good in terms of udaba lwama-illegal immigrants. uRamaphosa ulisingatha ngendlela encomeka kakhulu, Gayton McKenzie. Kodwa angikho la ngaye kakhulu, bengidlula nje kuGayton McKenzie ukuthi uGayton McKenzie bafowethu mina angazi ngoba sengimnothise kaningi ukuthi hayi uyayincoma le ndoda ephethe. Angazi noma mhlawumbe ubumnandi mama Blue Light nokuba uminister yini under i-presidency kaRamaphosa, ngoba sometimes kuyamenza omunye umuntu ukuthi akhulume kabi noma akhulume izinto ezi-true kodwa ezi-negative ngomuntu. Kodwa mangabe esengaphansi kokulawula kwaloyo muntu emfanda noma enza yonke into abele avale kumlomo. I-EFF kule debate eqhubekayo lapha eParliament ikhulume ngodaba engicabanga ukuthi lungi-interestile kakhulu, udaba lwama-EPWP. Kuke kwa-debate i-DA uJohn Steenhuisen encoma athi iGNU iyehlisile unemployment eSouth Africa, njengamanje lehlile izinga labangasebenzi. Kuyancomeka kakhulu kusho i-DA uSteenhuisen. Mayengena uMalema uthi asekho isidingo sokuthi kunganconywa izinga lokungasebenzi kuthiwa lehlile kukhulunywa ngama-EPWP, ngoba ama-EPWP lawa i-government ejaja ngawo ukuthi imisebenzi ikhuphulile. Into nje engenamsebenzi le, imisebenzi futhi enikwa amavolontiya e-ANC ukuthi babe besabambe khona as volunteers la kuma-EPWP ukuze bakhona ukuqhubeka bevotela i-ANC. So angeke uze uthathe leyo nto ukuthi umsebenzi, ngoba futhi kwawona lama-EPWP kusho i-EFF
lama E_P_W_P lawa ungeke uthi umsebenzi ngoba umuntu osebenza as i-E_P_W_P for instance ngeke aze ayithenge imoto ngaloya msebenzi, ngeke akhone ukuthenga nomuzi ngaleya nto. Yinto nje yamavolontiya e-ANC ukuthi aqhubeke aphila, akhone ukuthenga insipho ayogeza, abuye ayovotela i-ANC. Uyayizwa leyo nto? And manje le nto lena it makes sense because kuyamangaza uma ngabe uzozwa kuthiwa umsebenzi eSouth Africa izinga lokungasebenzi lehlile. Uzibuze ukuthi lehle kuphi kodwa izinga lokungasebenzi, ngoba ama-graduates selokhu ahleli nama-degree namadiploma awo, nabanye bano-matric wabo bay'hlalela abasebenzi nje behle bayenyuka. Kanti le misebenzi uma kuthiwa linyukile izinga labaqashwayo, kusho kuphi? Uyayibona, uvele udideke nje kodwa-ke useyayiveza uMalema ukuthi hhayi le yama-E_P_W_P kujajwa lapho uma ngabe kuthiwa umsebenzi ukhuphukile eMzansi. So-ke i-ANC le eholwa u-President Ramaphosa, i-GNU eholwa u-President Ramaphosa, iyona esitshela kona ukuthi ushintsho since kuno-Ramaphosa yilo leli esilibonayo, the better anga-offer-a le country. That's the debate that is going on lapha ePhalamende. Isaqhubeka-ke kodwa kuningi okunye sizobe selokhu sikuveza nje. Namhlanje ngikhulume nje ngani nge-E_F_F ne-Patriotic Alliance ne-DA. So nje sisenkingeni bafethu. Ake sikhulumeni, uzwene wena ku-debate namhlanje ongathanda ukuyiphawula la. Umfo kaMkhonza lo, thank you so much. Qhubekani nisapotha le channel bafethu ngokusubscribe nokufollowa .